Patal fatu lau Samoa Entertainment TV mai Samoa le nei fo so fo. Ai mai so tapo inga tama matina matua. Te lava mo mai ai tato fasalonga le nei tula malo le soifu e usine fa. Tala tuli loa mal fam sinonga mta upo tu wa yai tai tai fono le fas le sungala ulian mali to pula tai vau. Maleza fai pule i fa savalu. Leo o fa atea li o fa taumalama. O leo runga li ia Samuelu masivai mal tamai tai tu stala ya Lisa Schmidt. I molianga, o le fai o tala tau fa se, tala fa alumaluma, ma fau faunga. Peita e ui o fa uma ma muta ia na fila stofis fulu o uni. Leisia moli mau au tu, o Marie. Moli mau lo na valu leo le fitus fulu ono moli mau o leo. Ai fa awau o tupea la tato li poti. Ile moli mau o tamaita i o Marie o le stofis fulu o uni. Mai le tu o leo. O le talo sfultasi le taia o le na fsilngi ailoa. Ele loia Samuelu Casey Richard Marchand ia Marie. Ma ia toe tuli loa lava le ioe o Marie. Sa la iai ma Samuelu ile no fuanga na lavea i le tangata i le tabale. Le hit and run side. Na ia va ai iata. Ele i wha amalo sia ia e fpule ai. Ma e nate manatua fo i tamaita i o lise sa anga le lei iata ia. Ma sa popole fo i lise i lona sa anga le mu. Ma wha awa wai lava le tali ioe a Marie. Peitai, na ia te ena lona tau ia lise o leo ia salale ma elia, sa tau anau ia e suilan tala. Ma fesingi ia ilo e Mr. Marchand, e tau tala ile mafua anga na sui aila na tala. Peitai, na tali Marie, e sao lelei. Ele i whaia sa na tala i leo e le i iai. Ma ia tau ioe foi, sa ia tau ia lise na wha amalosi ia e leo, e tau tala e le i iai. Peita ina ia le ai, ele i whaatonuina ia elona tamamalona anko o penyamina e sawe tau ele i ai. Sa ia i oe foi, ina ua fasiling ia pena ma mafal neim tau pulona mafau. Peita na te mana tua lelei, le taimina o ai masivai ma Samuelu eva aila auli ilona ofisa, ma tau e Marie sa o lelei. Sa faila auli a Samuelu e awole toe alu i lungole social media, po le Facebook, awai ta ua le ta ofio lana toe alu i lungo le Facebook. Sa io e ina e Maria sa o le lei. Peitai, na ia io e ina foi. O le taimi na alua i le ofisa o la auli. Sa ta ua ne ai, le fesota i mai a ona mātua i sa vai i a la auli. A o iai umalava masivai ma Samuelu. Na wha sa o ina foi le tamaita i o Marie. O le tala la auli na fai atu. Paula na me fai o le ta ua le mea moni. Na toe tu la ile tamaita ilo ia Marie le fionga taimale langi le nafo. Ile tusa o le sefulu tasi fa sefulu. Po le lua sefulu minuta sefulua. Ma ia wha malo ia Marie. Peita ina ia toe tau mawha ia wha mautinoa. Pena malama Marie ia Natali na ioe ai I fesili mai le tu te te. Ma ia fesili. O le asa o lava le mea na tupu. Sa eva ai ile mea na tupu. Natali Marie sa o le lei. O le whaasalonga o fesile le tamaita eloia ia taimalangi sa whai ma whaasalave ia ne eloia leitu te te. Peita isa ioe ia Marie I lana loia. Sa la o ma Samuelu, ma vaai I le tangata na savali atu ma lana telefoni, ma le taavale siliva, na so a le tama na savali ane le awala. Ma whaasolo ane ei fesile le tamaita eloia, I le tangata na tu sial whaamtalanga Marie, ma le pressure na fesili atu ai, loia leitu te te, pena ia malamlama ai, ma o oi lava ina saunoane iai le whaamasino. E whaamalamalama le pressure mai tangata sa so tanga I le susuenga lea. Ma ua whaasolo atu lava le taimi I le afa o le se fululua. Lea na whautua ina ai le whaamasino le fionga talasa, ask professionally. Ma whai ai le malolonga. A le whaamasinonga, toe fo iane I le luas fulminute I le tasi. Ele toe whaiani fesili I a Marie, ai toe whaata ape mo le malolonga o le auli. Ai toe fo iane I le kuata te ai le lua. Masano ai lo le whaamasino. I a Marie, wa umalau moli mau. Ma toe whaawa wai, I le so le whaamasinonga, I le tau le sefulu. Talalata mai, I le listalaina o suafa mo le palo ta tele ia au kusto luaiva. Lua o lua lima talu mai ananafi. O savali atu le fitu lima afele a whae tangata uma atu atoa la to listala. E pe on whae loa le ofisa o whainga palota. Mata ua le ofisa ua tusa o le ono su tolu pasene. Le au whae o le au palota le ua iai o le wha malosi
o lo fa wau pea awa o le sofa o le masina fo i ula i tapuni ai le lola o lo matala le gym tasi i tona i mato e tau i le valu i le po ai o le tate e tau i le lima i le fiafi o sa vai i o lo matala foi i tu la fai ngā luenga wha pena le ofisa i muli nuu mai le tai au e tau i le valu i le po pe tai o wha atapatope wha penei o lo fea ngai ei foi le ofisa malu i tau masani lava wa mio wha soli tu la fono e tau mawhaita ngata o ave i aile wha tua ngā le malo e wha tupu e pei o sui o nuu o lātou o lo o maua mai ai pea le tau wha se ma le le wha maoni il wha tinonga o lātou ngā luenga mai ua whaia fo e le ofisa awa le whai ngofi ai o na ese na wha awhitau le tupu mai pea i sui o nuu e pei o le moli mawina leo o atua i lea o le isi sui tamai tai i le ofisa ma tangata e wha maonia lātou palota i le vaya sonei ai fesilia tu ia ingo tangata palota aina te le i la fia e whai ngofi le wha maoni e te le salai foi ai o le whai o le soli tu la fono ma Leilua ti ngā ina ma wha alumaina ai oe e lou lava tangata o lo whaanga solo pea le stala no whaanga e pe o na tā uailunga. Ai o lo whaanga solo pea, pālota i no whaanga e pe o na tā uailunga. Watu ia November i le aso se fulum ta upo cheo tawa, tolu lua tau sanga o le au ai lumol wha msinonga maa walunga ina ua tāl sanga leo leo, mo se awa noa se i wha mautu ai molianga. O le li ile o tua ia na maua i mea po ea tau lo wha pi i po moli au tafa o le awala, leo lo o tu lei pe wha tau aisa, i le whalei al maketi i sawalalo, ma pu e loe leo leo le po le strona i whai ungol masina o apelila. O James Yako po talo whale a si upo no whali i, e ono moli a ngā leo leo e au fiai le ave wha malosi, o le tau wha amata umal wha au penga ina, o le aso ono me i muto tua, o tua i aisa i ave wha malosi aisa tamai tai, o lo te ena uma moli a ngai ono e lea li i, mai vala aula na mta upul masina o November, ai o tau fiai pia i lalo vai ngā leo leo, e pei ona lipatia mai i le whaamasinonga e le susunga ngana savea manuia o le Samoa Entertainment TV. Na e se fōlinga ma ai au whanau i tutono le Campus of Hope i tona i mātou na uawhi atu, le asia singa a whanau talavau o le Rotaract Samoa i le vai sonei. Masau no le fio ngā sili ni ulina jang le Bristenul to mga moe popua ngātia, e se fo ila ngona va ai au whanau lai tipe afsa ngai ma le au talavau. E pe ona moli mawina i le nei vai so le asia singa al komiti wha atono le Rotaract Samoa lea e tau la mua i talavau. Ma taita i atu le lato Presteno le li talavau Ronaldo po se. Ma ta uali o le aunga le lato wasi singa ia wha malo si au i whanau. Lea o lo tau sia e le tō manga. A wai le whaingo fielu i tau o leo langa sa whenga iei malatau. Mai a inga lea na so i fuane ai. Mai o le aunga fo ile nā. O le lato ngā luenga o le apātu e tapu e mawhisosoani i isi whanau talavau wa Samoa. Pero whaatala noa le mafuta i pespesenga o tālo sanga, tala noa ngā mawha asoa ai o le whaamalo si au i ai. Mawhaafta iai e le sunga sili niu, whanau talavau ma le Rotaract Samoa, ma le sunga Ronaldo po se, malana vasenga i le awhi ai o le tō manga. Ua o se whaasili ngā malo si fo i langona wa ai o whanau, o i le loto ale Campus of Hope i le neiva yaso. Se tautua le nā lau Samoa Entertainment TV mai Samoa le nei fo i yaso, e wha moe moe le lofo le tua tātou tui whiro e fo i le aso atai au se wha poponga ai ma whaftai tuai i le Wendy's Design mai funga lei mo le wha la e.